Karnataka a pasal khat hin ka oi dan anom poi anatin a hile a in ko ten jong hospital in anapoi juvin avet sa ule dak trupan jong x-ray alan a hile chandi tamta a oi sung chun an umin a hi amon jong anala do uvin a hile abon in zale somge lesagi anapha na hi news update tabang a iga seijo ahin tun aban in itopik uvin analut no hitin Japan gama Kansai International Airport hi tuipi chunga kisa ahin ichi hi tu niaw khat in aluktai tin asay juvin ahi mihim te khut so la a tuipi chunga airport masapen khat ahi in chule kijot mat na dinga lei bridge kishim jong hi lei kishim hol a sau pen le sumlut pen ahi kit in ahi ichi project ngahin 20 billion anaslut un engineering ho hin ipi anasu hil khau khat ahidem niaw khat in ani ni in alup che jing hi Japan ho hin ipidinga tuipi chung khela hi airport anasim o ahitadem engineering ho hin ipi anasu hil khau khat ahidem aban ihe nom diu kata sanin anangai chai jo hitin Japan te hi World War II laya agam leisit hi vutvai anaso ahin in latun wang technology lang in akhang to le jing un ahi green hat pen jong hi amho gama ahin chule earthquake ho a kon ki vendo na ding tin shock absorber ho hi building sa in man un ahi hin la earthquake jo si awang ahui do jodi pon ahi shock absorber hi insan na ding building sa na zosi a aman un chule gamdang hon thildang tampi ti chu mobile lang i hen lang chipli car technology lang ho thildang tampi a focus in a boipin in la Japan ten wang shock absorber hi a focus a holding un test jat a bolting un ahi ipitinga hichi hi a boipi ham itile agamuhin earthquake a hat in hichi earthquake a kon chun niaw khat be hi jongle ki ven don a thei khat a hi khale ati je u a hi pen en a he Kansai Airport hi tuipi chunga a hi in Kobe Osaka chule Kyoto Airport amo thum hi a sa airport ahin hin la 50 km range agam thangen a hi vin hichi chun agam sunga hin mihim hungtam chule economic demand ho ji hin airport khat anaiza chu anapoimo le jing tan he amon jong airport sa na ding chu amol ho anevevin agam on na lai sa na theimun ong chu lowball mi ho anhi ji chun lowball mi ho kom achun anathum uvin a hi le low nei ho chun anaphalpi tapovin a hi iti chun Kansai region sunga chun airport khat chalangai te anhi ji chun amon jong last option in expand engineering ho anako uvin amho vet na takop chile tourist ho Vietnam nom na ding tin by any means ball aka bi ahin airport khat tundo ding ti chu amho tukpi pen khat chu anhin ahi hichi hi 60 feet thu ahin hichi sim na ding ahin island khat so masat ngai za ahin amho geldan achun 8 billion US dollar well loading in estimate an khodu ahin hin la project hi new them an hi ta loji chun agel sang un tamta an load in 20 billion US dollar walang jen pi an slut ta ven ahi Japan expand engineering honjong amasata in island ni chu design and ball un khat chu 4 km chule khat chu 5 km ahin ahi hichi island te ni hi lin ta pi seawall sunga chun ahin sa diu ahi in 60 feet thu tuipi chunga airport na dinga chun leisit 750 million cubic feet lang khat chu anala chai juvin tuipi chunga chun ahin polut pan ta vin ahi Japan te hin mundanga jong island dang jong tamta anasim saw ahin in la tu chung hi anaza chum in adang ho to anakibang pon ahi
hiti chun amon jong tuipi sunga leisit ho chu ana kho do win test zat ana bol win amon jong ichiril zal dungzui chun fit som le ko ho velbo nim su inti aban thukbe chum tapon ti tin ana seizuvin a hi in la expert engineering phabep khat chun fit som ni lenga lang hi thukbe ding a hi tin ana seiloi phabep ana uve agel sang awa sum analu tamta ji chun amon jong fit som le ko adinga chun ana phat sa ta vin a hi in la hi chi chu ana bol hil naw ma sa pen khat chu ana hi tan ai amon jong hi ti chun drilling pipe ho mangchan leisit ho chu ana su govin akimat lo ho chu akimat sa ovin iti chun vibrate ho bol thei a bol ovin cement le ngoi ho chule 48,000 concrete block ho loot in an ball ovin tuipi chunga kon chun fit som gup lenga a sang ding in an tawin a hi alei bridge sim na se in zong $1 billion val ana sulut kun a hi airport hi alup ding hi a het saw a hin la am ho gel chun 19 feet bo lup ding an gel a hin la 34 feet hi lunch abol masang uwa analup anahitan ahe engineering ho hin anigel dan uchu kum som nga zo ho le som le thum fit ho hung lup ding chuting le hung kito che dinga anigelu ahi in am ho gelo lam ta in fit som gup lenga a tui pi a kon sang do chu 34 feet lang jen pi lunch ki bol masanga analup anahita na hi ichi Kansai Airport hi tunichan in het kham lovin niaw khat in alup deu jing tan hi kum phabep zole hi chi airport hi alup mangte ding chu ahitan hi amhon jong panla thei chan alawin siwal hi 150 billion lang sulut in kum si in aboy pi jing un hi chukil le hydraulic jack ho jong mangchan kumni dan in chini ho hi a hi sang jivin hi chi ho a kon chun airport hi pan pi zo hi pontin hi jong le kum izat ham khat wang chu a phat chum pi dinga a hin la phat khat ting le wang pan pi zo hung hi lo ding ai tai kum si in agam government hin million izat ham asulu jing a hi in adang asa to ka uwahin ichi Kansai Airport hi delay abol sa jing u ahi in Japan gamsung hi ihets ma bang uwa tsunami ha na khat zong ahi kit in 2018 kum azong chun typhoon anahat le jing in tui analin in Kansai Airport le ho zong hi ana chup in hiti chun airport a king ho flight ho zong tamta ana susin ahi flight ho tamta ana su kha ji chun kun so ta pi jen ana kha uvin ahe in la Japan te hi alung u aniaw di pon kho zong asapovin ahe aji chu leisi na e ho tailo koima tunichan hin pipi chunga airport anei umpon e ho bo hi vetin ana sejuvin ahe Kansai Airport hi tuijin chupmang ta zong le e ho themoji ahi pon success zo ahe tin zong ana pong do kitun ahe country hiza la e ho bo hi ve tuiso get tuipi chunga airport nei masa pentin ana pong do kitun ahe ichi Kansai Airport hi van akon International Space Station akon na zong ta akimuphan ahe Japan gam hi tu din mun jinga zong akhang to loi country khat hevin i malang zo si a amho gam hi pangte zo ahin ahe tuni a dingin hichan hin ana chai zo hitin aban video hong ki kasin ibon chawen